Pemirsa kasus demam berdarah ring Bali kejantenang Kantun Ageng. Selami warsa kalitali likur, kasus dibidi kantos 15 tali, 170 sia kasus antuk selai diri sani padem. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bali Inyoman Gede Anom, antuknas panglimbak kasus DBD angkan dani nguningayang malih ngemarjang inovasi Wolbachia. Keambil saking kantor berita antara, Rahina Warespati sia Januari Anom mausang, indik legu sane mendaging Wolbachia sujatinipun sampun syayage taler sampun katureksain oleh tim Universitas Udayana miwah sampun kawedar ke Provinsi Tiosan ring Indonesia sane kedadosang imbel nyanging ring Bali inovasi inucap katulak. Manut ring data sane wenten selami warsa kalitali 4 kasus DBD nincap ageng pisan yening sayang ring warsa kalitali 3 likur. Manut data ring Dinkes Bali selami warsa kalitali 4 kasus DBD kantos 15 tali 170 sia kasus antuk selai diri sane padem. Wilangan kasus pinih ageng kepanggihin ring bulan Mei sawetara 3 tali 330 sia kasus tur wilangan ipun terus nedun kantos bulan Desember. Indik Kabupaten antuk kasus pinih ageng wenten ring Kabupaten Gianyar antuk petang tali sama 3 kasus. Sane pinih andap wenten ring Kabupaten Jembrane antuk wilangan 303 kasus. Indik wilangan krama sane padem wantah sia diri ring Denpasar, 5 diri ring Gianyar, 4 ring Tabanan, 3 ring Klungkung, kekalih ring Karangasem, adiri ring Badung, miwah adiri ring Bangli. Sajroning nambakin panglimbak kasus DBD Dinkes Bali durung kayun ngambil pamutus sajroning ngawedar legu sane Wolbachia ya diastun inovasi inucap becik kemargiang ring kahanan sekali mangkin. Sane mangkin indik parikrama sosialisasi miwah kajian indik Wolbachia kantun terus memarki. Pemerintah daerah meled miragi penampen krama indik inovasi inucap mawina nenten gegeson kemargiang. Bali Pos nguningayang.